Ener malaken yam kan as dialen konti liang ke right ni kan Nuer online TV channel to kon ke lar mi din mi bekon ling an walɛ rachen bekon ling gwasame kui de ni SSPDF te shirodian bare which kan aser gwase che kor che tokten te chawo kebre which ko lang kanti kwarten kontin right ko lang ki shigodian ulwa kanete kontin re which ko lang channel right tin ko kor gwasen be and wo take de ni SSPDF cha kap Canadian content to go uLANG Canadian content to Nasser la quarter content la commissioner and Rajab Conling Amandana to which ka uLANG ka dobadan and chalat kaja kan konore ler kaname gorejen o jinmi jiram jidit kanwar online TV channel der je nyak nasen ko ken ko de ler tide kan chamala chu gwasnten gor kon ken o de ko ten bana ler me bana je chu linkel ka dobadan che to ko je chu je pro je no be subscribe ka bi notification bell bi je twain ko bi ti bi kan chamala chu ko ji gwasa dana pai ko rech lera bana lat gwasa me chala dunene en wala ka shanka wal bakel ka pai de koron kina dangro jen dangro wid diech ci dene SSPDF te cha jo chere which ka Nasser ka che wo ga ka uLANG kana Nasser chala dan wo ci tankien ci ka chobre which ka juban wala chala dan wo ci ka chob ka international airport en wala baye nyo tourne ken gwasa me ci kweren ka uLANG che dene dang baro ci ka jakka kut alor ci ka wo ka juba Chaladgo Shakalur, a Major General Lure Kong, Kaneram, a Chikona Quer, Kaspelim, la Secretary General, la former Spelim Secretary General, Peter Lambert, Kel Karamkel, Michijere, which uLANG County, Milag uLANG County representative, Kimishunka uLANG, Micho Kel, Canadian County Ladini, Rewika Juba, Charajamo Chaja Queen. Chirkamenen yan magwasa me ne titi kena content cha lor re which ka Juba International Airport cha ka lor kan kwaran content chunkel ke kirma yadit ke tente pin kirma yadit chimenen yan magwasa mo chala no kan chika chop kan dang baraw di yana nen kane ti kane kone chi chop la charin yala me chajer yaleka michala x momentum wacha ore yiko uLANG ka chwane ti chwa chukot chu jal kel karam kel mi chari alaka regwich ka uLANG simnen yana me dia wajen o karamadan la representative ka uLANG county kana kon nyot dia waje jaram jel ka lore toje ki rada dien dia yana gujbo gwasa me ramisha ber dia take a bot simnen yana ma take a bot agenda na chalat gwas men o ken shika chobre which ka juba Canadian content te cha kab community re which ka uLANG ka dobe da na cha ga nyor ka je gwade chi rin bar ka wi yara diu la men dien ta da na te Canadian content re which ka Nasser ne de content re which ka Nasser ngoda kan kanang ka dobe da na chalat ka je ka de je no ba bi ka chop but plan me jen plan dana charel kono brain yal big native kan ngare wi ku juben winimi kel Canadian content jel kake so jen tay dana shanga jeno shirek titi churen lari wi kan Nasser gwate shi kume kirma yadit kan jejen bor shiga te karalten me shi jejen bor che kume jogono non unify force ka lokirma yadide chu kirma yadit chu den chu jakabom jene dana nonkor antam right corner ngan biya kula ngaj bane ngode kan de ne SSPDF ka da dop ka gala shal okay ka tin chikan tan de chikan ga jakwich tijal ka de bamni ba de bamni kana kul bun kwich ala ulini kena kon ci benetet chere kujen tama ka manana shalat de ndi chop ko korte wi wa ci ga ben bat ken ga chop ka doma ko en jejen borbon ngoda ba lat ken ni wo beneru da gang mu kum kirma yadit we ne te la deni we ka jabe men biya ko ngai gwasa me o en deni kirma yadit shikan chebe kana shikabe but ko pinga piwon tama shikan beben so jena mone men dien an kirma yadit bate ka lonko dar ko da ja kapchong ko en jejen bor shikan kor shikan gor shikan mangai yana ka lat kano ne ni no unify force so ne ten lanu ne no krama me men de loko je jen kuna la gayono so ene me mi sha nyot gwada men wo sha Nathan kon tin te sha dak jejen bor ka churdi en lok jejen bor ba chala do ne me nyu da mal ka jejen bor ki do bodanen ci kana gor ka jen wo bi de ti bi ka wa
ko chikan me ken jikan ko kwen pin te ramade le nyin kaka so agenda na gore no de nywa ye kel elerme kata danen chine ti chiku chupu je wala re wi ka juba ne dang baro kenten kona chalat tanan ngore ba kula nang tanat ka ne ri chanang daga ne konen te ko ulang ne tin te ka nasar ngore kan ken nang ki tele information mission chinne ben ka gwan biat ka malban je umra dien bye bye